Азар жоқ. 5000 доллар болса болып кетіпсің анда. А сіз кімсіз? Апа, мен меню алып келгем. Заказ бересіздер? Ооба, беребиз. Бирок 5000 доллар айына тапсаңыз, соныкен. Сиз сүрөткө чыга салабы? Мен мененби? Неге? Мен 5000 доллар табат экенсиз го. Күндүлө ушундай адамдар келе берет. Макул. Геку. Сүрөткө тартып койчу. Мені да тартып қойшы. Азыр жуксун. Неге? Бірсілар бұл бұлар. Жок. А сен неге чуып атасың? Бул карындашыбыз просто айына 5000 доллар табат экен да. 5000 доллар? Сен де ошончо табасың ба? Нет, я сейчас не работаю. Мені тартып қойыршы.